نداء الإسلام. شكرا جزاك الله خيرا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkatan puji iban sanglit tuput pamahasut si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sadda salawat iban salam papanghu na tu pilihan Muhammad alaihi salatu wassalam. Mga palanggungan sin kami hapag iman, yulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Bulansangan namu muna-muna ginhawabaran sin kami. Latun matun kaniyo sin papagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amurindaan sabab asupaya madawhat na tuin ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pabilin hamukmano siya kia ulungan sadta kia ridaan na sin Allah. Way buli rapat in pasurun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palawman sin sulga niya. Dinasabab yan sambakun na tuin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya mahamulya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. O kamu mga tao parat saya. O kamu mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana patattapan niyo in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih. Sinmatan pagmabuga kaniya. Ay bimana doon labay hapaghinang sindiakan sin Allah. Sadta pagtinggal paglayo ha mga parkala piyanglangan niya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadta ayaw ka mumikimatay in buat malengkan in kiaunan niyo. Bilang ha mga jumlahan sin mga sila nagmamalilla pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang ha mga jumlahan sin mga sila muslimin. Demikian mga jamaah, mga palanggungan sin kami hapag iman. Kaya ingatan na isabsing kita niyo. In kamaksuran sin Allah subhanahu wa ta'ala may ta nagpawajib. May ta nagfardu sin parkala pagpua sa bulan Ramadan. Wayroon day sab maksudin buat malengkan magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O kamu mga tao parat saya. Sa bunnal tuod piardo na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo in pagpua sa bulan Ramadan. Biasin kapardo ha mga sila ummat na kauna rin kanyo. La'allakum tattaqun. Kaluramayan mahinang sabab in pagpuasan niyo habulan sin Ramadan, ikasung sin pagmabuka niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabi yan lang sin mga ulama, rahimahumullah, inna as-siyama lahu atharun baligh fi tazkiyatin nufus. Sa bunnal tuudlong ni in pagpuas sa habulan sin Ramadan, insini lang niya nagdara bakkas sa lagbo-lagbo sa tampal-tampal, fi tazkiyatin nufus, asupaya maglano, asupaya magsutsi, hanya walihan sin kita niyo. Sabab kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap tingkatu taniyo. Siwurahi bariman, iwan simbukon bariman, bardu sa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan panawag-tawag niya hadith qudsi. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sinin kita niyo asal bardu sa kanya. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar.
Sa bunal tuod in tiap-tiap din kanyo magpakahinang kasaan, magpakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, siwura hadum iban sinadlaw. Dahil nasabyan in Allah subhanahu wa ta'ala sangat in kaampunan niya. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ako sangat mga ngampun hapardusahan sin kamu. Minsan in kiaunan sin kita niyo bariman, minsan in kiaunan sin kita niyo manusia, bardu sa matukan niya. Dahil nasabyan hambuk din ha mga salaggo-laggo bulan. Dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang sabab maglano magsutsi sin ginhawabaran sin kita niyo. Dain naman haparkala dusa maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin bulan mahamulya bulan Ramadan. In bulan Ramadan mataud babautan pangadjian in hindu niya katutan niyo. Dain nasawab yan insyaallah subhanahu wa ta'ala kumawa kita niyo maniyo tiurin ha mga babautan. Atawakan maniyo tiurin ha mga pangadjian sin bulan Ramadan hasupaya mahinang bakkas hakabuhi sin kita niyo. Dain ha mga babautan sin bulan Ramadan ha mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Amunin parkala ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin mag-ikhlas kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ammal ibadat sin kita niyo. Doon na ka hapagsambahayang, doon na ka hapagpuasa, doon na ka hapagsadak ka hapagzakat, doon na ka hapaghaji ha uno-uno tibay huan sin ibadat. Subay maaon dumagbus din doon ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hinambuk parkala ibadat, di kanganan ibadat, sa hingga way rin doon ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimanin mukarna mo, may ta ko naghinang sin parkala yan, way ro kaing maksudin buat malengkan hasupaya, madawhat mo, inulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith fima rawahu an-Nasa'i fi sunanih. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alayka bis-sawm fa innahu la mithla lah. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, patut na kay mulong na in magpuas sa bulan sin Ramadan, fa innahu la mithla lah. Sabab in pagpuas sa bulan sin Ramadan in sini ibadat wayruun sumibuk kaniya. Ibadat wayruun sumibuk kaniya. Unubahin kamaksuran sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyambag damikyan sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith qudsi. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amal ibni Adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sahih Muslim. In kataan amal laun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kataan amal sin anak apu Adam inyan kaniya. Doon na ka rin haparkala sambahayang, doon na ka sadak kaniya, doon na ka apaghaji apag-umrah sin siya inyan kaniya katan. Illa siyam, wat malengkan long sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sabunnal turin pagkala pagpuasa inyan long niya kaku wa ana ajzi bihi, sadta ako'y may nga tumungbas kaniya. Sabab may kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap magpupuasa, dugaing-dugaing in niyat sin siya. In tiap-tiap din katutan niyo nagdara sin niyat. At tiap-tiap amal ibadat sin kita niyo. Di nasabi nung sin mga ulama, as-siyamu sirrun bainal abdi wa rabbih. In parkala long niya pagpuasa, inyari long niya rahasya, secret ha antara sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin ipon niya. Secret ha antara sin ipon iwan sin tag-ipon. Dinasab yan damik yan sabot nila, as-sawmu lahu niyatun batinah, la yattali'u illa Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala long niya pagpuasa, in sinilong niya nagdaralong niya sin niyat nakatatapo, la yattali'u illa Allah. Wayroon makaingat sin niyat yaon buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aon din ha mga mano siya nagpuasa, bukon hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na ka nagpuasa siya muna-muna,
Akarna sin mabuka si harwa maasin siya. Arakala long ni pagamahan ako hiama at tawakan hina ba ako ni magpuasa rin na sabi magpuasa ako. Damikyan on din ha mga mano siya in nagpuasa habulan sin Ramadan hasabab sin mayta maluman siya kabagayan niya. Ingkatan long niya kabagayan kulong niya puasa makaluman bang ako ni magpuasa. Damikyan on din ha mga mano siya kaya lukusan sa mayta nagpuasa. Sa mayta ingkatan taw haluman sin pamaybay puasa. Nalong niya makaluman bang sa upa, malong niya puasa yung katantaw, halom sinbayin na kulong niya di. Narin ang sababian, mamuasa na kulong niya. Ay bimana in mga mano siya ini, nagdarasin niyat bukon ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. In niyat nila nagpuasa sabab sin kialugusan, hasabab sin luman, atawakan hasabab sin buka nila, papagkahin nila mano siya. Wayroon nila nakawain maksud, sining pagpuasa, mapatut suwayin maksud niyat sin kita niyo ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wayroon maingat tumumba sa parkala ini, wayroon makaingat sin niyat sin kita niyo buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala namu asa ikhlas kaniya, damikyan kaya ingatan sin Allah ta'ala namu asa bukon ikhlas kaniya. Dahil nasaabian Allah subhanahu wa ta'ala labi makaingat bang isyuntong basan niya, dahil ha mga ipon niya. Damikyan mga jamaah, mga palangungan sin kami hapag iman. In pargala ka ikhlas sa ibadat sin kita niyo. Inyari mahinang sabab magjaga kato taniyo ha ibadat sin kita niyo. Lawi luwa na ha pargala pagpuasa. Sabang tali-talion sin tiap-tiap din kato taniyo. Kakausan sa ini sin manusya. In sumud matupalong tandas. In sumud matupalong bilik isa-isa niya wayro makakita kanya. Sadta minum tuwig din dito atawakan kumaon siya. Banga pabilen manu siya wayrong ka-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala tanto mahinang ning parkala ayat to. Tanto kakausan ni hinang ning parkala ayat to. Sa sumagawa atat kala yan din ning ka-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan biyari inin hapdi in uhaw niya. Misan wayroon nakakita kanya di niya kakausan hinang ning parkala ayat to. Di niya kakausan hinangon yung parkala ito. Sabab kaya ingatan niya kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mga pamilin Allah subhanahu wa ta'ala biasa pantun wayro mo siya kikita. Naingatan Allah subhanahu wa ta'ala kikita niya kau. Kikita niya kataan kakahinang sin ikaw halaw man sin bulan Ramadan damikyan hagwa sin bulan Ramadan. Then nasabi anin parkala ka-ikhlas inyari magjaga kato taniyo asupaya maun in ka-ikhlas in parkala ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala magjaga kato taniyo haparkala pag amal ibadat sin kita niyo. Damikyan din ha mga babautan kato taniyo sin bulan Ramadan amunain ittiba'us sunnah fi kulli kabiratin wa saghira. Amunain paghinang atawakan pag-upi asunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabiratin wa saghira. Doon na ka rin ha mga sunnat parkala dakula hapangatod sin kita niyo atawakan rin ha mga sunnat siwi-siwi hapangatod sin kita niyo. Dahin ha mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat hadith Sahal ibn Sa'ad kaya ridaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunnal to ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr muttafaqun alaihi. Din ha mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot niya la yazalun nasu bi khairin in manu siya nagpupuasa masi halaw man sin karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hingging kiaunan niya mag-us-us siya hawak to pagbuka. Bukon sa ini maksud sin pag-us-us sa pagbuka ini ay bimana mag-us-us ko kumaon pasapaton min pagkaumubukon. Sa sumagawa maksud sin pag-us-us sa parkala pagbuka ay bimana banga pabila sumud na in waktu sin bubuka mamuka siya magtuig. Khilafus sunnah sulang din ang mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intahalaon mo in pagbuka. Law musuway na maubos magbang ang pa kumamuka. At tawakan lang musuway na puas pila minit ang pa kumamuka.
Asupaya pakitaon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sing kakausan kuminsan ako ri mamuka. Bang mo aturo ni parkala at tumarayaw sa sumagawa, inyat tusulang din ang mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di tanaliuhan aparkala pag ibadat. Sa minsan bihat to mga pawila dumatong na in waktu pagbuka, mag-us-us siya mamuka. In bangsa muslimin, mga pawila yupihan niya, singuranin mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto magparuntungan siya. Damikyan din ang mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patut upihan sin kita niyo. Inkiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya mamuka, inbubukaan niya rin ang mga pagbahasa ng rutubat. In rutabin ibang dikatu, amin hulma, amin tahay-tahay pa siya yaon, amin hilaw-hilaw pa siya matto. Inwalna niya, umagiad matto pa biyaning iban sin brown. Ay bimaanin rutabin niya rin niya hulma, amin hilaw pa siya. Bang wayron kabakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam rutab, matto siya lang niya pa tamar. In tamar, amin kabayaksahan sin kita niyo rin di, amin hinog na siya matto. Malunok-lunok na siya matto kaagi. Hawayron pakawakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din ang mga hulma, misan dakuman tuwig, amuya to inipabaktal, ipagbuka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapuasa sin siya. Makawa na to pangadyan na hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakitaan na to in kahalan, kasigpitan sin kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat ni hawak to na kauna. In bubukaan sin sila amurin hulma. Awayroon pakabakan nila hulma misan da kumantuwig. Bidda iban sin kahalan sin kita niyo hazaman na to. Bang kita niyo magbuka ginis babarapa kakaon inyan hihiklad. Halamisahan sin kita niyo. Doon na ka, inbungang kahoy, inbangbang sug, ginis babara pawal na sin kakaon, kabakan sin kita niyo. Halilingkuran, halamisahan sin kita niyo. Sa misan bihat to na kaunan, sin kakaon, sin bubukaan sin kita niyo. Masira kita makarungog din ang mga mano, siya magreklamo, may taan mo na sa din kakaon. Beri na di na pagkapindahan ng aros kaldo, amo na dyan ni. Makasumo na, in kakaon. Makasumo na yung bubukaan, biyari na sadya. Makakita pa ka rin ang mga manong siya magreklamo. Bang unin dihil kanila rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mukita uning kahalan sin sila bidda. Hat hulma at tawakan tuwig inya tumamarahin na kanila. Dahil nasabihan, mapatut hatiap-tiap din kato taniyo. In paaunon ni in kasabar, haunuunin din ang mga rijiki kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala habang manin parkala yan hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din nasabab yan mga jama'a bariman mula kamu sin Allah. Habulan ini bauton kita niyo, matrain kita niyo in magad hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabaut kita niyo umupi din ang mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siwura rin ang mga sunnat dakula at tawakan sunnat siwi-siwi. Then ang mga sunnat dakula ini, ang muna yung pagsambahayang tarawih, kikita rasing kita niyo, in kamatauran, bangsa muslimin, mag-us-us, magtarawih, matupa masjid, mag-us-us, magbasa sin Quran, mag-us-us, sumambahayang tahajjud. Inyari din ang mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then ang mga sunnat dakula in pahala niya, madawhat sin kita niyo, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay biya nasabot na to, kain na rin ang mga sunnat siwi-siwi, ayaw na to, gaan-gaanon. Inyat to, siwi-siwi hapangatod sin kita niyo, sa sumagawa, mga pabila, madaran mo na magkahinang, tumaod, magtataod yung pahala, sin kita niyo, madawhat na to, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, mga palangungan sin kami pag-iman. Dahil ha mga babautan sin bulan Ramadan, hakatutan niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, an yurabbi al-ab syahwatahu. Amunain makontrolong ni sin ipon in syahwat hawa nafsu niya. Trainingon kita niyo sin Ramadan. Bauton kita niyo sin bulan Ramadan, magkontrol sin syahwat hawa nafsu sin kita niyo. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan na hadith qudsi. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Inkiaunan sin mga sila nagpupua sa hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin-aun ka-ikhlas nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu.
tinggalan niya in kakaon niya, tinggalan niya in pag-inom sin siya, tinggalan niya in syahwat in pagsuok pagkaasawahan niya, min ajli hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kita ni mga piyagsabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadith niya ini, hadith qudsi. Mga parkala asal in karya salin niya halal. Karya salihi halal sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala kakaon halal. In parkala pag inom inyari din mga halal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in syahwat in pagsuok sin usok paasawa niya, inyari in karya salin niya halal. Sa sumagawa, hawakto ini, habulan ini, piagangan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumuok pa mga parkala ini. Hasupaya kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hisyun mattan bariman kaniya. Habang hisyu in mattan niya magad hadia akan sin siya. Damikyan hasupaya matali sin kita niyo, mano siya amuin madaran magpakahinang kasaan kaniya. Bang apabila kakausan sin kita niyo tinggalan in parkala halal. Habulan ini, biyariin na ba in parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na to kakausan tinggalan. Inyari pangadjian kato tanyo hasupaya kita niyo makapando ka maraw. Piagangan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala huminang sin halal hawakto ini, hasupaya mabaut kita niyo hindi na kita niyo huminang sin mga parkala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun sa jahabulan ini, dagpak na pa mga biyulanan mapuas sin bulan Ramadan. Dinasabihan inyari, mag-training kato tanyo, magbaut kato tanyo, mag-control sin syahwat hawa nafsu sin kita niyo. Damikyan in bulan Ramadan, then ha mga babautan sin siya, ha mga bangsa muslimin, amunin mujahadatun nafs fi fi'li ta'at wa tarkil ma'asi. Amunalong niya in paglugto. Hinduan kita ni sin bulan Ramadan, maglugto, magtuyo, maun pahinang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan pagtinggal ha mga parkala maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kita uning kahalan si mga muslimin ha zaman bihaon, hawakto na to bihaon. Nagtutuyo, naglulumba-lumba maghinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Agun mahang mo kakita ni muslimin, halaw man sin pamaybay nila. Sa sumakabakan mo sila, yawn halaw man sin masjid. Nagbabasta Quran, nagsasambahayang sunnat, nagsasambahayang tarawih, nagsasambahayang tahajjud. Di mo rungog mga muhadara, nasihat, besin kato tanyo ini. Ay bima na hawakto ini, naglulugto in tiap-tiap din kato tanyo huminang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya madawhat na to in ulong iban rida niya. Matraining kita niyo maglugto hawakto ini, maghinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, kakitaan na to in kaharan si mga muslimin, naglulugto sila, lumayo, tuminggal ha mga parkala, maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin kita niyo, nagkasabot, si mga kaguruhan sin kita niyo, limabay. Then hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod pa syaitan, amin mananasat. At tatkala dumatong na in bulan sin Ramadan, hukutan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kasyaitan-syaitanan. Bukun niniyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawakto ini, patayon sin Allah ta'ala in syaitan, bukun. Sa sumagawa, hawakto ini, hukutan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasyaitan-syaitanan, ay bima na maksud, makapanasat na sila, ha, bangsa muslimin at tawakan na ba, anak Apu Adam, sa sumagawa bukong biyasin panasat nila habukon bulan Ramadan. Masi sila makapanasat kato tanyo sa sumagawa bukunin gausin sila manasat biyasin panasat nila habukon bulan biyasin bulan Ramadan. Dinasabihan misan ang waktu makatali kita maghinang maksiat dusa pa Allah. Sa satun kita sin syaitan huminang maksiat pa Allah. Magtuy mag-us-us kapagangan na to ingin hawabaran na to huminang. Magtuy makapandu ka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtuy makapag-us-us kita niyo makapag-istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atanda sin kalabbihan sin bulan ini. Atanda sin paglugto isin kita niyo maglayo, lumayo, haparkala maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nasabyan imbulan ini trainingon niya kita niyo, bauton niya kita niyo, hasupaya magtuyo kita niyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan magtuyo kita niyo lumayo aparkala maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah subhanahu wa ta'ala manuy-tuy na. In pagmatuyo sin kita niyo ini, bukun sa diyarendi bulan sin Ramadan, sa sumagawa sambil mapuas na in bulan sin Ramadan. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala dalil nasabot niya, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mga silalong niya nagtuyo, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagtuyo, naghinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan nagtuyo, lumayo, magtinggal ha mga parkala, maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tan tutuulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, panduan na mo sila, hidayatan na mo sila, hinduan na mo sila, maun pakarandanan na mo. Ay bimana hinduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pakarandanan sin kasawunalan. Hinduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pakarandanan sin kasawahan. Hinduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pakarandanan sin sulga niya. Damikyan din ha mga babautan sin bulan Ramadan, hakato tanyo bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pagbahasahon at tawado, amo na yung parkala pagpatibaba. Laysa lana haq an natakabbar, wayroon kapatot sin kita nyo bariman imagtakabbur. Bukun din ha mga sifat sin mga bariman imagtakabbur siya, mataas in pangatod niya, dahin ha pagkahinyamano siya. Sabab kahatihan sin kita niyo, hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon tudjuhan sin mga tao nagtatakabbur, mataas sin pangatod niya hagin hawabaran niya, inwat malengkan apinarka jahannam. Hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir. Tanturi makasudsulga, nabang di na makasudsulga, wayroon nasurun niya duga inwat malengkan amo ni apinarka jahannam. Man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir. Pagapawila aun kibir. Katakabbur halong sin pangatayan niya minsan da kumanlagu hanglop. Di pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin surga niya. Dinasabyan bi sin sambat wayrong kapatot na to magtakabbur papagkahin na to manon siya. Bukun saukat na mataas nin pangadji mo. Dihilan na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu sa taod-taod. Atawakan malugay ko nangadji, hagwa hula mababa ning pangatod mo, ha mga nangadji amin yan panangadji-ngadji. Lamuin ako ini malugay na sa ini ako nagapangadji, insila mo, hindun na nangadji, magdarungan na sin parkala pag-agama. Bukong bihat to imatan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusungin pangadji ta, suwi magsusungin pagkatawadok ta. Magsusungin pangadji ta, suwi magsusungin pagpatibaba ta. Damikyan bukong sukat na biyusan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta, mataas ning pangatod mo. Ha mga sila, mataas ning pangatod mo, paginhawabaran mo, dahin ha mga sila, amuin wayrong biyusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta. Ha mga miskin, mga barhajat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa, bukun suway amin tumaas ng pangatod mo, sukat na dihilan ko sin Allah ta'ala kawasa, mababa ng pangatod mo papagkahi mo manusya. Labiluwa na bulan Ramadan, inyarihin duan kita niyo sin bulan ini, asupaya magpatibaba kita niyo. Paunon na to in pagkatawado sin kita niyo. Sabab habulan ini, agun in katan muslimin, nagpupuasa, damikyan sibu-sibu in parasahan sin kita niyo. Wayron piabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagpuasa sin tao barka na diban sin tao miskin. Wayron imyanin Allah subhanahu wa ta'ala kamudayahan na tunga sa din puasa niyo, tunga adlaw sadya. Na in kamo mga miskin na ang kaadlaw yung pagpuasa niyo, wayron. Sa sumagawa sa sibu kita niyo katan. Sibu-sibu in kahalan sin kita niyo ha, bulan ini. Then nasabab yan na asubo, in kaibanan din ha mga ulama, 5 syuri at siyam, may talong ni siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala long ni pagpuasa. Insambong sin sila, liyadhukal ghani ta'mal ju, fala yansal ja'i.
Then ang mga sabab siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini, amin pagpua sa habulan ini, liyadhukal ghani ta'mal ju. Asupaya kana naman sintao dayahan, hasupaya kana naman sintao barkanan, bang biyari inim parasahan innanam sin paghapdiun. Fala yansal ja'i, damikyan hasupaya di niya kalupahan, in mga taymanghud niya amin mahapdi. Asupaya kuno makakita siya rin ang mga taymanghud niya. Halong kasigpitan, barhajat, magguna, mainom makan, magguna kakaon, magguna tabang, magtuy lumunukin pangatayan niya, katumtuman ning kahalan ni habulan sin Ramadan, masigpit to ilong niya wayrong kakaon. Dinasabyan, gumaan kaniya intumukbal, tumabang kataw taymanghuran sin si amin barhajat. Dinasabyan amin atunin ang mga babautan, damikyan, makawasin kita niyo habulan ini. Damikyan din ang mga babautan sin bulan Ramadan, amunin parkala aljud, amunin parkala pagmurah. Hinduan kita niyo sin bulan Ramadan, bautun kita niyo sin bulan Ramadan, amuin magmura kita niyo. Kaya riwayat ni Ibnu Abbas, karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala karwa. In kiaunan long ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in siyalong niya pati murahon manusia. In yari bukon habulan Ramadan. Asaling karya sali sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pati murahon siya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sarta magsusung in pagmura sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang apabila dumatong na bulan sin Ramadan. Dahil nasabyan mga katautay manghuran na mo amin biyusan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta. Amunay nin chance na to umupi para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magdapa-dapa na kita niyo sin karayawan. Banga pawila kita niyo nagmura. Dimihil kakaon ataw akan pag-inom. Nagpabuka kita niyo. Pagkatautay manghuran sin kita niyo miskin. Dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan biara sin karayawan sin tao nagpupuasa. Hari kahilangan in karayawan sin siya. Dinasabyan, damikyan din ang mga kabtangan sin hamuk din ang mga syuara. Insini hamuk din ang mga syuara hawak tu jahiliyah. Hawak tu man kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niya bang biyariin magmura in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingan ni Al-Farazdaq. Long niya ma qala la qattun illa fit tashahhudi. Laulat tashahhudu kanat la'uhu na'amu. Inyari kabtangan sin hambuok syair. Hawak tu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu man kita niya. Bang biyari inin pagbura sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung niya ma qala la qattun illa fit tashahhudi. Inkiaunan long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayruun siya nakaiyan, wayruun kaniya. Wayruun siya nakaiyan amin, wayruun alta niya tawakan wayruun hikatukbal niya. La qat illa fit tashahhudi. In buat malaing kan nakaiyan dalong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam la dulong niya tashahhud niya. Amin mamung si ashhadu an la. Amurin la yatu amuritin la sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay bimana in Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaon din ang mga sahabat niya. In magguna tabang di siya umiyan wayruun kaniya. Sa sumagawa atasan panglawakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habang man katukbalan niya, karihilan niya in mga kasahabatan niya amin magguna. Laulat tashahudu kanat la'uhu na'am. Bang bukon sadyalong ni hatashahud yatu amin ashhadu an la ilaha illallah amin la renditlo kanat la'uhu na'amu. Sabun naltudlong ni inla sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am nakatan. Ay bimana hoon nakatan. Kuno-kuno siya pangayuan sin kasahabatan niya aun sa dihi katukbal sin siya. Bidda iban sin kahalan sin kita niyo. Azaman na to bang apabila aun din ang mga mano siya barahajat in mga yu katutan niyo. Eri i-admit na to amo to din kahalan di madyato katutan niyo. Kuno-kuno ang mga yu katutan niyo unin ni pamong sin mano siya. Wayroon pa ko nakausaha. Wayroon pa gadji. Wayroon pa ko kaya parahan. Sabang mo ko anon aun yat to. Umiyan in mano siya wayroon kanya sa inkarya sa linya aun tuwi.
Na inyari normal kato taniyo. Asabab baha sin kalam masin pag-iman na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bidda iban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan din ha mga babautan sin bulan Ramadan kato taniyo. Habulan ini maingat kita niyo magkontrol sin parkala pagdugal. Hinduan kita ni sin bulan Ramadan magkontrol sin dugal na to. In parkala dugal inyari karya sa normal magjato pagkana naman sin kita niyo. Sa sumagawa di na sa manjari mga pamilya nakalando na nakasobra na yung pagdugal. Sabab nakasobra na yung pagdugal sin kita niyo inyari mahinang sabab aw na sa juma tubukon marayaw. Sabab in parkala pagdugal amin syadid na siya amin nakalando na siya inyari din ha mga kakahinang sin syaitan. Pila na sadya din ha mag family magtali anak in nakapagbutas nakapagbulak asawab da sin pagdugal. Pila na din ha mga magtiyaon in nakapagbutas asawab da sin pagdugal. Pila na rin ha mga magtaymanghud magbagay maglawla sa in nakapagkalo nakapagbanta nakapagbuno asawab da sin pagdugal. Din asawab yan habulan Ramadan hinduan niya kita niyo, bauton niya kita niyo, bangbiyaring kita niyo magkontrol sin dugal na to. Kasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni imraun sa'im. Mga pabila onin ha mga manu si in mamungmungkan niya, mamisarakan niya bukon marayaw, udyo-udyoon siya, atawakan puhingaon siya. Unin hipamong niya, inni imraun sa'im. Atawakan na duwaing riwayat, inni sa'im. Inakulong niya, puasa. Misan siya pamungmungan na sintao, inipamong niya naku puasa. Ay bimana, intao puasa, wayroon waktu umabjan, uno-uno bisara sintao. Wayroon waktu umabjan, apangudyo-ngudyo abisara, lukat lambing sindugaing mano siya. Sa sumagawain hinangon niya waktu ini magsabar sadya siya. Misan biyari inindukal niya sabaran niya. Sabab si Mayta, yari kita niyo habulan, Ramadan, damikyan, ingkiaunan sinamukmano sa ini puasa siya, akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay parkala pagdugal, inyari di makabatal sin pagpuasa sin kita niyo. Sa sumagawa, makahilang sin parkala, karayawan sin pagpuasa sin kita niyo. Then nasabihan so na to kontrolon indugal na to. Uno-uno na waktu. Labi-luwa na ha bulan sin Ramadan. Damikyan din ha mga babautan kato tanyo sin bulan Ramadan. Pangadjian hindu kato tanyo sin bulan Ramadan. Amo na yung pagbahasahon al-ukhuwah. Pagtaymanghud akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tablong sin Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sa bunal to rin mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala in sila yung magtaymang udakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habulan ini alhamdulillah naon sadta mapuas din bulan ini damikyan tumutug in parkala pagtaymang hudsin kita niyo. Sa may kakitaan mo hawak to ini in concern sin taymang hud papagkahinya muslimin. Kakitaan ming concern sin hambuk Muslim papagkahinya Muslim. Maaon din di in pagtaymang hudsin kita niyo. Kakitaan mo in hambuk tao barkanan, tumukbal tatawangan, tumukbal bubukaan, hamanga taymang hud niya amin kulang gaus. Hatanda sin lasa niya patay manghud niya. Damikyan kakitaan sin kita niyo na hambuk kita niyo hambuk sapan. Mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-aagad-agad kita niyo magsambahayang jamaah. Nag-aagad-agad kita niyo magsambahayang tarawih. Nag-aagad-agad kita niyo magsambahayang tahajjud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari hambuk din ang mga pangilahan sin natitibuok. Nahambuok kita niyo hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari hambuk din ang mga bakkas sin pagtaymang hudsin kita niyo. Sa bukon matanam, bukon marew aturun, hambuk masjid kamo, hambuk sapan kamo sa sumagawa na aunin pagbantaan tara sin kamo. Suway habulan ini, damikyan, mapuas bukon sa jahat bulan ini. Hakatan bulan, suway paaunon na to, in paglasaliasahi, haantara sintay manghud na to. Amunain, parkala, pagtay manghud al-ukhuwatu fillah.
amo na pagparkala pagtaymanghod akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikya mataod pa rin ha mga babautan sin bulan Ramadan kato taniyo pangadjian makawa madawhat sin kita niyo ha bulan ini sa sumagawa tangbuson namo akahinapusan ambok din ha mga salaggo-laggo babautan sin bulan Ramadan amo na lang niya al-ihtimamu bi qiraatil Quran wa tadabburihi. Amo na lang niya in panghalga inato hapagbasta sin Quran. Panghalga isin kita niyo hapagbasta sin Quran sabab mayta in parkala Quran in yari kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara barakat. Damikyan piaturun niya ha bulan Ramadan. Amunin bulan sin kita niyo ini. Dahil nasabi din ha mga sarayaw-rayaw hinang mapatut hinangun sin tiap-tiap din kato tanyo amunin magbasa Quran. Sa lagu-lagu ibadat mahinang na to hawak to ini habulan ini amo na magbasa sin Quran kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Habulan Ramadan doon piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala doon namo piaturun in Quran maha mulya. Di na sabihan suway na tuod pagtuyuan basahon in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na kau makabasa sin Quran, misan da ko man indumungog-dungog kau, hatao nagbabasa sin Quran. Hainhat sadya ko dumungog, hatao nagbabasa Quran, dihilan ko sin Allah Ta'ala karayawan, biara sin karayawan sin tao nagbabasa sin Quran, hari kahilangan in karayawan sin siya. Damikian, in parkala pagbasa sin Quran, mahinang sabab, karihilan sin Allah Ta'ala, barakat in kabuhi sin kita niyo. Naam, damikyan, imparkala pagbasa sin Quran, in tiap-tiap huruf, mabasta mo rin doon, dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangpuk karayawan. Nabukunin hambuk ayat, bukunin parkala huruf pagbahasahon, amin pagyanon long niya, amin na hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw ko long niya mamungin alif lam mim in sinilong niya hambuk huruf. Sa sumagawa, in alif hambuk harf, in lam hambuk harf, in mim hambuk harf. In tiap-tiap huruf mabasa mo halaman sin Quran dihilan ko sin Allah Ta'ala ang po karayawan. In mabasa mo sadya in ayat alif lam mim dihilan ko magtuy sin Allah subhanahu wa ta'ala katluan karayawan. Biariin na bang pialaton mo na matupadhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Biariin na bang ko nakabastahang ka-juz din ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biariin na bang natangbus min Quran habulan sin Ramadan, pila na sadya karayawan in, hirihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasawabian mga jama'a bariman, mga palanguan sin kami pag-iman, milya kamo sin Allah. Dihilan na tutud halga in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na ko makarihil halga, harwa in bulan, misan na kuman habulan ini. Pagtuyui in Quran basaha. Ayaw na to pataurun, in waktu na to ha cellphone sin kita niyo, ha laptop sin kita niyo, social media, ayaw na to pataurunin waktu na to mga pagkala yan. Wayron sa niya, magpakay ko cellphone, magkita ko social media, inyari pagkala mo ba? Wayron sa niya, sa sumagawa, ayaw sa di mahinang sabab, ikalam manasin pag-ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tangbuson na mo yung kabtangan, mga kabtangan sin mga ulama ul muasirin, mga ulama zaman sin kita niyo, long nila, bangsad jalong ni ingkiaunan sin mga mariman. Bangsad di ingkiaunan sin mga bangsa muslimin. Biyasta nila long ni in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hialgaan nila in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin panghalgain nila. Atawakan biyasin pag-usal nila ha mga cellphone nila. Atawakan ha pag-usal nila sin mga laptop, computer nila. Atawakan ha pagkita sin TV nila. Sa bunal tuod pila adlaw ra atawakan pila bulanda mahinang na siya hafidhul Quran. Pila bulanda mahinang nakita niyo hafidhul Quran. Bangsad di in pagpakay na to, in pagbasta na to sin Quran, biya sin pagpakay na to, sin cellphone na to. Pila adlaw ra pila bulanda mahinang nakita niyo hafidhul Quran. Sa sumagawa di na to kagausan. Di na to tud kagausan. Sabab baha, sabab sin kalam masin pag-iman sin kita niyo.
na inyari insyaAllah subhanahu wa ta'ala bang man ampunun dakato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian patauron nato pa Allah subhanahu wa ta'ala, patauron nato in pangindua nato pa Allah subhanahu wa ta'ala sin bang man kumusog kita niyo mag-ibadat kaniya. Demikian pangayon nato pa Allah subhanahu wa ta'ala in parkala sabat amuin tumutog na kita niyo mag-ibadat bukon sa jahabulan ini dagpak na pa mga biyulanan mapuasin bulan Ramadan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ingat to rin ha mga babautan kato, training kato tanyo simbulan Ramadan. Bukon sa bulan ini sa sumagawa laton na in mga biyulanan mapuas kaniya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala panginduaan na to fa Allah subhanahu wa ta'ala sinbang man tumutog na kita niyo mag-ibadat kaniya. Sadda kumusog gaman kita niyo mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.